direction, regardless of my objection. Oh, and it's not about my pride. I need you on my skin, just come over, pull me in, just. Oh, baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle, no, no, baby. Why don't you just meet me in the middle? Oh yeah, I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? Oh, in the middle, baby. Why don't you just meet me in the middle, baby? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle, middle, in the middle, middle. Mikrofonija. Ovog da, 16 sati 30 minuta, dobar dan, dobrodošli na 90,2 MHz, dobrodošli u drugu mikrofoniju Radio Vinkovaca. Zadovoljstvo mi je pozdraviti naše današnje goste i moju kolegicu Tihanu. Evo, nećemo puno o gostima, prvo ćemo sebe malo predstaviti, jel? Normalno. Bog Tihana, kako Bog, si? bog. Si dobra? Ma fantastično. Ajoj. Ajmo ovako, moramo isto naglasiti naše današnje sponzore Autoville, Vinkovci Shopping Capital, Nova Optika, Hobby Centar, Prva autoškola i naše Valens pivo. Definitivno preporuka gostima ako nisu probali, a trebali bi možda da okvase grlo prije ovoga večerašnjeg koncerta. Mislim da bi bilo to okej. Ljudi, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan! Dobar dan! Ja sam čuo da je ovdje neki Toni Cetinski s nama. Čekaj, moram nisam link siguran. staviti na Facebook. Šera s naše Moram stranice. Moram vas šerat. Toni i orkestar. Joj, Cijeli kako ste nam je ljudi, orkestar. pozdrav svima, slabo se čujem, ali nema veze. Dobro, evo, dobar dan, pozdrav slušateljima i gledateljima. Tako. Da, sad smo i skoro kao Vinkovačka televizija, dobro, ali nismo, ajde. Nismo malo. Ustrimani smo. Level Pro. Da. Toni, dobar dan ti želim, nisi sam došao, evo malo predstavi nam današnje goste koji su s tobom. Dosta smo bili sami, godinu i pol dana u svojim kućama. Rado ću predstaviti svoje glazbenike, to je samo jedan dio ekipe, jer ne bili stali svi tu. Prvo ćemo damu. Kornelija Konka, ja ju zovem Konka, od sestre Palić, jedna od tri. Četiri, pardon, da, tri su bili pije, sad su vidiš malo najmlađa, već je iskusnjara. Onda Marko Bunčić, Buncek, mi ga zovemo Buncek, ne znam zašto, nemam pojma. Marko je sa mnom već 20 godina, on na gitari, naravno nije odlučio još promijeniti instrument jer dovoljno još dobro zvuči. I na klaviru naš multi-instrumentalist i pjevači, može i ženske vokale čak pjeva, sve može. Koliko sam skužio, on je najveći zavodnik ovdje. Da, on može pjevati, ali pazi, on može pjevati sve. Miha, znači, Tom i Miha. On može sve pjevati, ali neće sve. Dobro, evo Tihana, tebi prepuštam naše goste, evo, što te zanima? Evo čekam da mi se Toni okrene, pa ćemo Aha, dalje, da. Ako se tebi okrenem, draga, nema mikrofona, kako ću da pričam. Kaže ovako, znaš šta su mi napisali? Napisali su mi ovako: odlikovan redom Danice Hrvatske slikom Marka Marulića za doprinos kulturi, vlasnik Porina. A znaš šta je meni ključno danas? Vinkovački zet. Tako je, to je najbolja titula do sada. tako? Najbolje, ovo drugo sve je okej, ali Marko Marulić je slučajno bio u prolazu pa mi je dao značku, to je slučajno, ali ovo nije slučajno. Nije. Kad dođete ovako jedan prekrasan kraj i kad već dosta godina dolazim. Da, domaći si tu, ljudi te vole ovdje. Sad mi je, vjerujem mi, večerašnji koncert jednako ko da pjevam u svom gradu, a to nije uvijek najlakše. Prihvatili su te, rado si viđan gost na špici, već onako domaći čini mi se ovdje. Te špice ja jako rijetko, ali se desi. Da, špica je bila Nova Optika, ukibila sam te s novim cvikama. Da, optičari me vole jako, kako sam došao neke godine, da me samo mole, možeš doći meni, ja pogledam ću ti naočale, onda ja kažem dobro, kako, samo ako su posebne, i tako se mi lijepo družimo.
Voliš Vinkovce? Jako volim. Voliš, kažu da Vinkulja ima nešto u Ima, sebi ima. i da kad te jednom ulovi, ovako pogotovo za ženu, da si pokojnik. Gotovo, voda stojačica, ko Bosut. Kad jedno zagliviš, gotovo. Da. Šta ćemo, Siki? Ja sam čuo prije 2-3 dana, održao si koncert u susjednoj Srbiji. Da. Kako je to prošlo? Vjerujem da je atmosfera bila dobra. Da, zajednički nazivnik je uvijek nekako ta ljubav, jer su više manje ljubavne pjesme, naravno. Sad kako su ta vremena, malo je riječ zajedništvo došla isto do izražaja više, bez obzira koje smo nacionalnosti, vjere i sve zajedno, nekako ljudi se dijele na dobre i loše. I to se na našim koncertima najviše vidi. Nikako druge podjele ne postoje. I to se baš sad osjetilo na ova zadnja dva u Srbiji, gdje smo dobili taj osjećaj, osim dobrog koncerta i naravno što su pjevali i sve, taj osjećaj želje za zajedništvom i da se ne dijelimo u niti jednom smislu. Znači publika je pjevala refrene? Sve, baš ta refrene, tamo znaju i kitice, zamisli. Kako je bilo stati pred publiku nakon toliko vremena? Baš pričamo danas i Konka me pitala, iskreno, znaš, bio sam, možda da su krenuli koncerti možda par mjeseci ranije, bi bio još ushićeniji. Sad sam kao da sam pregladniji, znaš. I sad je malo čudan osjećaj, a dosta ja na koncertima se volim i šaliti, zezati i neke pošalice, viceve i to, a nije mi to vrijeme tako sad da bi se puno šalio. Tako da negdje sam između onog starog Tonija i Tonija u ovom vremenu sada, možda i neumjesno, ne možeš se puno zezati. I ozbiljne su situacije, ali opet moraš ljudima dati pozitivu, moraš ljudima dati priliku da zaborave na svakidašnjicu, da zaborave na te silne podatke koje slušaju svaki dan i što im ulazi u glavu. Da se ugase što se tiče vijesti i što se tiče ovih statistika i da se opusti uz dobru pjesmu i dobar ritam. I to je to. Da, definitivno dobar recept. Da, mora, sigurno. A trudimo se, teško je, nije lako, jer nije uvijek lako. Znaš kad sam ja počela slušati Tonija? 90-ih kad sam krenula u grad. Totalno sam lud i ta ekipa. Ja sam znači reći kad je krenula osnovnu školu. Nije. Hvala ti na komplimentu, ali nisam tako mlada. BB klub, Ivankovački Queen, ja te pamtim iz tih dana srednjoškolka. Evo. Dobro, Ivankovo se ne sjećam, znači da je bilo jako dobro, ali se BB-a sjećam svakog nastupa, je čak i bila jedno, spojila se matineja na večer nastup. Da, bilo je aftera, sjećam se. Da, spojilo se jer ljudi su cirkulirali, bilo je jako puno i prvo mlađih u ranije vrijeme, ne znam od kad su bile one, od 8 do 8, ne znam. Znam da smo u jednoj večeri imali, samo se publika razmijenila i tu je bila moja sadašnja supruga Duda i ona mi je to ispričala kako ona to doživljavala kod dijete, tu nekog Tonija koji tu nešto pjeva. Taj Totalno Salud sam morao pjevati bar 5 puta u jednoj večeri. To se sjećam, ali to je isto bila jedna fora s tim, anegdota ima, jel da? Da, ima puno anegdota. Neke se i ne sjećamo namjerno, a neke se stvarno ne sjećamo. Uglavnom, to je ta dance scena od koje si ti krenio i onda si... Nisam ja ništa. Krenuo, ne znam, danas onako nekako malo kad razmišljamo o toj našoj estradi, onda mi se čini da si tenor broj 1, što se tog tiče. Imate super tenora još, samo u različitim žanrovima. Ja koristim tenorske lage u određenim momentima, ali nisam baš klasičan u tome. Osim što mogu otpjevati, naravno i kanconu i to, ali nekako i kad snimam pjesme, ipak taj vibrato pokušavam isto, taj lirski ukras u pjevanju pokušavam nekako zaštopat ga u sebi, jer mi to nekako prestaromodno. Ali kad je pjesma u koju to paše, onda ga derem. Nije problem. Moram priznati da se svaki put naježim kad na YouTube-u preslušavam koncert s Carrerasom je bio, jel tako, nešto, nekakvo gostovanje, čini mi se, da. Ma da, Carreras neki dan, on kaže, šta se sjećaš ti kad smo mi zajedno pjevali, ja kako se ne bi sjećao, šta ima novo kod tebe i to, znaš. A ne, sad se ja šalim, to su velike stvari, to su momenti koji su mi se dogodili, koje ja nisam mogao sve baš Možda sam ih negdje zaslužio, ajmo tako gledat. Možda sam ih negdje zaslužio i nisam očekivao. I tad sam već govorio da mi je u tom trenutku stala karijera, ja bih rekao hvala, ja sam zadovoljan, ne treba ništa više. Potpisujem. Spojilo se to, te dvije arene, te turneje, imali smo po 260 koncerata u jednoj godini, mislim nekad i po 2 dnevno.
sve je to jedan moment bio koji smo nečim zaslužili, dragi Bog zna čime, ali smo i dalje to znali dobro iskoristiti. Znači taj moment sa velikanima sam iskoristio da naučim nešto, da učim da kad si velik, kad si normalan, da ne nije bitno uopće koju titulu nosiš, nego da kako se ponašaš, kako osjećaš ljude oko sebe. Puno su bitnije neke druge stvari. A sad naravno da je to obogaćen moj CV i da to lijepo izgleda na papiru i da to nije laž, da je to stvarno istina, da sam to proživio, iako je meni to nevjerovatno bilo već tada, ali uspjeli smo opravdati očekivanja i to je ostavilo neki trak, ali ne oslanjamo se na stare kredite. A znaš kako je krenio? Naplaćivo je susjedima ulaz. Ne, prvo rodbini, prvo naplati rodbini. A kao ovo je sad, znaš. Prvo naplati rodbini fino, tata, mama, tata mogu ići u kino, ne možeš sine. A zašto? Ko pita ne skita. Onda sam morao pjevat, malo svirat klavir i to, onda su oni platili karte za dnevni boravak i tu sam lagano skupljao novčike za prvi sladoled. Onda je došlo trenutak puberteta gdje je stari rekao na ručku hoćeš klavijature ili ćeš jer bili su jako popularni ti AP-novi to motori po Rovinju i sad svi imaju, ja nemam. I bila je došla ta tema na stol za vrijeme ručka, naravno kad je tati najljepše, kad je još naš uživa u hrani. I pitao sam ga za motor, on je rekao hoćeš motor ili ćeš klavijaturu, ja sam rekao dobro, klavijaturu, nisam mogu. Ali brzo si ih isplatio, čini mi se. Kasnije sam i uspio, da. I kasnije sam se mislim s tim naplaćivanjem susjedima, rodbini i ostalo. Da, ne, svi su bili, dobro, puštao sam ja neke i besplatno. Aha, jesi. Nisam bio baš taka cicija. Znaš kako bi ti Vinkovčani rekli, i od tada do danas 3 cenera karijere, znači 3 desetljeća. 3 cenera i više ne naplaćujem ulaznice. Idem na fiks. U 30 godina karijere vokal i dalje izvanredan, čime ga podmazuješ? Zadnja 2 dana, pošto sam se malo istrošio bio u susjednoj nam Srbiji i onda sam znaju ove tetove apoteci već sve. Kalci šumeća tableta mi je pomogla da si vratim glas. Ima još jedan stari recept. Moja baka bila podcikuša, šokica. Pila je sirova jaja. Imaš sirovo jaje, to je varijanta. I šljiva. Meni je draža šumeća tableta. Nekako šta ja znam. Dobro, hoćemo zasvirat. Ja sam čuo da imamo možda neku želju što se tiče pjesmice. Da. Poljubi zemlju. Spremni? Koje ćemo prvo? Kad žena zavoli. Može. Za sve dame i one koje se osjećaju takvima. Kad žena zavoli, ima oči djeteta i na sve pristaje, bez puno pitanja, al ne zaboravi da je kažeš svaki dan da je voliš. Kad zaspe umorna na tvojim rukama, neka dobro zna da tu je sigurna, al ne zaboravi šapnut joj u snu da je voliš. I da ti znači baš sve i da ne možeš bez nje, da je trebaš najviše kad te poljubi tad. Budi nježan, tiho reci joj da je ona cijeli život tvoj i da ti znači baš sve i da ne možeš bez nje, da je trebaš najviše kad te poljubi tad. Budi nježan, tiho reci joj da je ona cijeli život tvoj. Kada žena zavoli, svu ljubav kad ti da, to je cijeli svijet i nebo granica, al ne zaboravi da joj kažeš svaki dan da je voliš. I da ti znaš
znači baš sve i da ne možeš bez nje, da je trebaš najviše kad te poljubi tad. Budi nježan, tiho reci joj da je ona cijeli život tvoj, da ti znači baš sve i da ne možeš bez nje, da je trebaš najviše kad te poljubi tad. Budi nježan, tiho reci joj da je ona cijeli život tvoj. Ona je cijeli život tvoj. I da ti znači baš sve i da ne možeš bez nje, da je trebaš najviše. Budi nježan, tiho reci joj da je ona cijeli život tvoj i da ti znači baš sve i da ne možeš bez nje, da je trebaš najviše kad te poljubi tad. Budi nježan, tiho reci joj da je ona cijeli život tvoj. Kada žena zavoli, tvoj je cijeli svijet i nebo granica. Vrlo lijepo. Lagano, Vrlo lijepo. Porina za hit godine spremi u džep. Ajoj. Za ovu stvar. Pa dobro, Porina je bilo. Bilo je nekih koji sam mislio da sam trebao dobiti, pa ih nisam dobio, pa je bilo nekih koji nisam očekivao, pa sam ih dobio. Opet kažem, to je sve stvar trenutka, momenta i naravno nešto i pomalo i konkurencija. Da, koliko ti znači uopće znači ta nagrada, ajmo reći i struke i upravo ta konkurencija na estradi, kako to danas izgleda? Je li se što promijenilo? Je li toga uvijek bilo kao i u svakoj branši? Kako stvari funkcioniraju? Ja ne bi puno polemizirao, treba bi ostati pozitivan i fin i drag, pa neću puno ovdje. Nekadašnja scena prije korone i sada me uopće ne interesira šta scena misli. Jer su se pokazali kao veleizglednici, što se tiče mene. Čini mi se da kvaliteta ipak uvijek ispliva, jel da? Samo publika mi je bitna i ljudi koji razmišljaju slično kao ja. Uopće me ne interesira više ko šta misli, koliko je ko stručan i uopće ne želim ja kritizirati nikog, niti me interesira šta ko misli. Tako da onako radim ono što me veseli, imam svoj krug ljudi s kojima super funkcioniram i ne propagiram neka suluda lijekove i to. Sigi te se sjeća sa Eurovizije, nek ti bude ljubav sva. Koliko si imao godina? Nek ti bude ljubav sva. Si ti imao godina? Ja sam znala i englesku verziju, to je bilo s divasicama, jel tako? Da. Meni je to bilo fantastično. Meni isto, jer su bile još mlade. Da. Love forever and for all, tako nešto. Tako je bilo. Da, That's how we made it through the night. You save my soul. Da. I bila je još nekakva snimka hrvatsko-engleske verzije, tamo je bila najdra. Sa Šankom. Znači Tihana zna cijelu tvoju povijest. Ja ti kažem da sam ja odrastala uz njega. Ajoj. Da, sazrijevala. Da vidiš sad. Da, iznenadili bi se vi. Idemo dalje. Čudno vrijeme stvarno za posebice glazbeni sektor i glazbenike. Vi niste imali nikakve potpore kao, ajmo reći, ugostitelji i to. Imali smo, ali eto,
hvala Bogu ne mora, dajte vi nama samo da mi sviramo pred ljudima, ljudi će nama biti najveća potpora, dajte im mogućnost da žive normalno, da mogu kupiti kartu, da ne moraju razmišljati o kruhu i mlijeku da bi kupili tek onda kartu, nego da, eto, znaju svi šta pričam. Znači, bolji standard, dajte nam da normalno sviramo, ne mora meni država ništa plaćati. Ja plaćam državi, ali meni država ne mora ništa. Što mi manje, meni moj dida poklon je rekao, kad ti neko nešto poklanja, to ti nije na poklon. Tako da hvala, ne hvala. Ja sam jedan dio novca, u stvari sve ono što je ponuđeno kao potpore i za neke koncerte, ove turneje što imamo prilike vidjeti i čuti da nisu baš uspješne na kraju balade, jer ljudi ne vole podjele, tako da neće profunkcionirati te putovnice, covid i to. Da sam primio novac koji bi bio nuđen, sad bi bio prinuđen raditi takve koncerte. Nešto, da. I ja ne želim se udaljiti od svoje publike. Moja publika zna se kako razmišlja. I na neki način sam se distancirao od pomoći, ne treba mi niko ništa pomoći, samo nam otvorite to da možemo normalno raditi. I tu je moja potpora, moja publika je moja potpora. Kako koncert izgleda pod ovim restrikcijama i mjerama? Nikako, ja sam radio samo jedan taj koncert u početku, još tek kad je krenula korona, dok još nije postala hit, ni mega hit. Super hit, se bolje rečeno. Da, ja sam rekao, ajde idem jedan probat napraviti. Napravili smo humanitarni koncert, gdje su mi gosti bili Jure i Marko Kutlić. Bilo onako više akustik varijanta u Rijeci na trgu Riječke rezolucije. I uspjeli smo skupiti novce za defibrilator za dječju bolnicu, pomogli, napravili humanitarni koncert, ali koncertno gledajući to je bio prvi i zadnji. Ja neću tako raditi, ne mogu. Makar morao čekati ne znam koliko godina, možda i nikad ne dočekati normalni koncert. Ali eto, sad smo ih imali, 2 normalna koncerta preko grane gdje nije niko ništa tražio, niti potvrde, niti testove, niti što iće u hipofizu i ne znam što se ne. Da, koncerti na otvorenom su ipak, čini mi se, malo lakša varijanta. Evo, sad je lijepo vrijeme, ljeto je, pa ne traže nam covid potvrde. Večeras u Vinkovcima. Čemo pjevati, ja ne tražim ništa. Da. Neće biti covid potvrde. Da, mislim da neće. Neće. Ja znam da neće. Da, ekipa je spremna što se tiče večerašnjeg koncerta. Što volite najviše jest kad ste u Slavoniji? Koje pitanje ovo bilo ko iz vedra neba. Jao. Ovako, do moje kroničnog gastritisa sam obožavao sve jesti, a kulen najviše. A kad sam dobio tu dijagnozu kod vašega i našega doktora Matića, pozdravljam ga, pravovremeno sve smo nekako ipak morali smo izbaciti neka jela, ali da je recimo to da ne moram paziti, ja ne znam udvojiti koje mi je bolje, ovdje sam se navuku na gotovo sve, jer Punica ima 2 sestre, sve kuhaju perfektno, peku kolače, ja ne znam, možda najbolje od jela, od svih jela, rakija. Znaš koja je meni najbolja kuhinja poslije naše, slavonske? Koja? Istarska, kod vas se isto dobro jede. Moram ti priznati da. Odlično se jede. Ono što je tu teško, kad ideš u Istru ne ideš na more, nego ideš na finu klopicu po restoranima, po unutrašnjosti i tako. Bravo, tako da, vidiš, znam ona. Stara prati frajla. Frajla bila svudi. Frajla. Šta ćemo dalje? Ekipa, hoćemo mi jednu pauzicu pa ćemo se onda vratiti natrag. Ajde. Možda da ovlažimo grlo tom rakijom. Ili da zapalimo. Ako doktor dopusti. Može. Ili da zapaliti jedan vip. Može. Mikrofonija. Od života samo imao sam par šamara, brisala me sreća iz svog adresara. Mijenjao sam svijet, ispravljao krive ceste ja. Vodilo me srce, ljudi zvali su me nemir, bacala me ljubav, gdje najmračniji je svemir. Mijenjao sam zvijezde, svakog dana druga zemlja, grad. General bez činova, za dodir tih dlanova, sad život bih dao svoj za mir.
srce, ljudi zvali su me nemir, bacala me ljubav, gdje najmračniji je svemir. Mijenjao sam zvijezde, svakog dana druga zemlja grad. General bez činova, za dodir tih planova, sad život bih dao svoj za mir. Ružo bez korijena, ljubavi moja umorena. Dišem da ti suze obrišem i da poljubim ti dušu s nama, jer sve si moje najbolje. Jer sve si moje najbolje. Ružo bez korijena, ljubavi moja umorena. Dišem da ti suze obrišem i da poljubim ti dušu s nama, jer sve si moje najbolje. Jer sve si moje najbolje. 332 250. Oglasi. Posjetite ovlašteni Opel salon u Vinkovcima i pronađite vozilo krojeno po vašoj mjeri. Autocentar Autovil, vaš ovlašteni partner u Vinkovcima, ulica Hrvoja Vukčića Hrvatinića 98/1. Telefon 032 337 380. Detalje potražite na www.opelautovil.hr. Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom mjestu čekate u VSC-u, tvom mjestu za najbolji shopping u gradu. Posjetite nas od ponedjeljka do subote od 8 do 20 sati. Kupuj sa stilom u VSC-u. Vaš najbolji izbor za polaganje svih kategorija vozila samo u prvoj autoškoli. Dođite i upoznajte stručan tim za obuku kandidata vozača. Hobby Centar. U tijeku je prodaja laminatnih podloga po akcijskim cijenama vrhunske kvalitete. Ulica Bana Josipa Jelačića 59 Vinkovci. Regulator d.o.o. već 25 godina je specijalizirana trgovina opreme za centralno grijanje, klimatizaciju, vodovod te ovlašteni servis. Posjetite nas u Bana Jelačića 13, Regulator Vinkovci. Restoran Faustina posluje na adresi Dragutina Žanića Karle 16. Kontakt 095 321 0025. Dostava na području grada Vinkovaca besplatna. Mogućnost online narudžbe. Dobar dan. Dobar dan. Je li ovo Nova Optika? Pa piše vam Nova Optika, zar ne vidite? Pa ne vidim, zato sam i došla. Nova Optika, za naočale number one. Besplatna kontrola vida. Nova Optika u Osijeku, Đakovu, Vinkovcima i Vukovaru. Nova Optika, number one. Prepustite vaš vid u ruke vrhunskih stručnjaka, samo je jedna takva u gradu s vrhunskom ponudom, savršenom kvalitetom i prigodnim popustima. Dioptrijske i sunčane naočale renomiranih svjetskih proizvođača, oftalmološko stručno savjetovanje i kontrola vida, kvalitetna i brza izrada naočala, popravak svih vrsta naočala, kontaktne leće i otopine. I na kraju i za vas smo pripremili brojne akcije, popuste na sunčane naočale i dioptrijske okvire. Nova Optika Vinkovci, Korzo do gimnazije. Telefon 099 543 9005.
Seven Stars je slatka priča nastala u Vinkovcima. Smrznuti desertni proizvodi idealan su dodatak svakog rođendana, vjenčanja, krštenja, krizme i ostalih prigodnih svečanosti. Premium čašice različito ručno izrađenih okusa, velike torte po želji, monoporcije, porcione i cube te čokoladne kuglice dio su našeg slatkog asortimana. Obrati nam se s povjerenjem i naruči svoje slastice preko naših društvenih mreža i web stranice www.sevenstars.hr. Marketing @ Novosti HR. Nisam tebe želio sresti, negdje se pogled probio kroz tim i eto te, oči u oči ko nekad. Još je i opet srce ode u pete, pred tobom lažem prozirno kao dijete. Ti, moja si vječna glad, druge su ljubile ožiljke, trpjele svađe i nemire. Na svaku tvoju laž tresem se kao pijan, po srcu kao grubijan, sve tvoje razbijam. Svaka tvoja laž slomila me kao niko, ali još si vjerna toliko da sve ti opraštam. Negdje još uvijek vodiš se kao moja, u starom telefonu slika još koja. Sve izgleda isto ko dan. Lopovska stopala što ušla su tiho, ja proklet zauvijek samo stao njihov. Ti, moja si vječna glad, druge su ljubile ožiljke, trpjele svađe i nemire. Na svaku tvoju laž tresem se kao pijan, po srcu kao grubijan, sve tvoje razbijam. Svaka tvoja laž slomila me kao niko, ali još si vrijedna toliko da sve ti opraštam. Na svaku tvoju laž tresem se kao pijan, po srcu kao grubijan, sve tvoje razbijam. Svaka tvoja laž slomila me kao niko, ali još si vrijedna toliko da sve ti opraštam. Svaka tvoja laž slomila me kao niko, ali još si vrijedna toliko da sve ti opraštam. Mikrofonija.
Zamikrofonili smo se malo, To. objedovali smo malo. Upravo te obišla gospođa Faustina, čini mi se. Da, fast food, je. Da, To je da. je li to novi proizvod Vinkovaca ili? Fantastično. Mi kad cijeli dan radimo u redakciji, Aj, onda zovemo imate li tijesto s povrćem? Kao da se ne udebljamo. To je hit? Tijesto? Da, piletina i povrće. Meni tijesto malo mi pušta histeričan taj tehno, inače, ali okej. Dobro. Tijesto kao takav, kao DJ mi je onako malo preagresivno. Meni je onako super na plaži, uz nekakav mojito. Ko on? Pa da. Tvrdje malo, tvrdje. Malo dobar umeko je, nešto, dobar, umeko malo nešto. Nemojte sad Čekaj, kad smo kod cepidlač. DJinga, Toni, ti se isto baviš DJingom. Ne, ja to onako, iz Afrikancije. Nešto sam bio kad sam bio u mladosti, malo DJ, ali ja sam ubrzo shvatio da sam preljubomoran na sve te ljude koji imaju hitove, onda sam ih počeo ganjati da imam i ja neki hit. I onda sam se prebacio u pjevanje. I 300,000 ljudi kažu 2019. koncertna turneja prije ovog lockdowna. Pa ko to može platiti? Ne znam, neko će morat platiti za to. Za taj lockdown. Ali dobro, bit će to sve okej, samo neke zdravlja. Kako, evo... To ti je osjećaj takav da ti jednostavno kad imaš 100,000 ljudi ispred sebe, ti ne vidiš ljude, ti vidiš samo glave. I to moram priznat, godi mi, ipak je to velika brojka od jednog komadu kad gledaš. A bilo je i od 50-40,000 ljudi, bilo je 20, bilo je od 5. Kad su koncerti manjega tipa, nekako mi je to milije. Zato što vidim reakciju odmah, vidim koliko su sretni, a kad su samo glave ispred tebe masa, onda ti ne vidiš baš precizno koliko su sretni, osim što čuješ veliku buku i što pjeva i što si sretan, što ti diže ego i što ti treba poslije još 7 dana da se lupaš sam sebi po glavi i kažeš ne, smiri se, nije do tebe. Ali činjenica je da ljudi idu s tih koncerata i kažu da, dogodila se neka energija, uvijek to bude neka čarolija. Ili neko ide i kaže izgubio sam novčanik, mobitel, Toni, zapamtit ćeš me. Desila se neka energija. Električna energija. Hemija. Tvoj atom, moj atom, it's chemistry. I bi svjetlo. I što više leži onako intimnija atmosfera, veći koncert, opet sva ta neka čar koncerta ne može se usporediti, jel? Meni je veća trema nastupat pred 4 osobe nego pred 4,000. Ali idealno mi je, negdje, ajmo reći, čak i arena mi je već sad naporno. To mi je idealno negdje oko 500 ljudi, tako ne. To je ideala. Između 3 i 5, tu je baš onda zna biti najbolje svirke. Tako će ti biti večeras u Vinkovcima. To je to. Pa ja mislim da da. Čekaj, kad koncert traje? Koliko svirate? Ponoć nam je, ja mislim, deadline. Dok ne dođu uredari. Ne znam, mi možemo dugo svirati, ali ne moramo. Mislim, bit će to okej. Dosta si se mladima posvetio. Gledamo te ovim talent showima i uvijek si onako dosta afirmativan. Da, ja razmišljam već, kad budeš star, jako star, ko će ti doći posjetiti ako neće mladi? Meni se stalno zahvaljuju i Kutlić i Jure Brkljača i ti mladi. Hvala, svaki koncert hvala. Ja stalno govorim, nemojte mi uopće zahvaljivati. Kad budem stari, onemoćeo, samo me dođete posjetiti, koji put donesete Kinder jaje neko i to je to. Treba misliti na mlade, na koga da mislim? Stari su nam dali koliko su mogli, mi ćemo ko starci pokušati ostaviti nešto mladima. I to je to. Na mladima svijetu ostaje i dugovi. Jesu radnici ti mladi? Ne baš svi. Malo su navikli i nisu strpljivi. Oni bi htjeli preko noći da se njima napuni arena, ne znam kako, sa šleperom, s nekim bagerom, fizički da uzmeš ljude. Znači ne znaju taj proces dočekati, još nemaju živaca, izgube brzo volju, vjeru u sebe. Jedino Jure mi je onako, po mom guštu, on je sporo vozići vlak, nekad naporno spor, ali je to takav lik i to je pravilno, jer on zna i on nikad ne srlja, on zna točno šta treba sve još, koliko žganaca treba još popapati, koliko pjesama dobrih prikupiti, već sad ima jako veliki broj svoje publike, ali je na zemlji, nije tip koji misli da sad preko noći možeš doći pred pun trg ili punu arenu. Znači, biti je vjera u sebe, ali biti strpljiv. Mislim, ne možeš preko noći. I treba se dogoditi nekakav hit da te lansira, jel? Treba se dogoditi više hitova, da pogotovo ako imaš apetita uopće veće prostore, onda moraš imati dosta i brzih pjesama i sporih, ne možeš samo balade,
ali u njihovim godinama nisam ni ja razmišljao puno o nekakvom konceptu, nego treba samo osjetiti pjesmu i prepustiti se svojim osjećajima i biti iskren u tome. Ako nisi sam napisao pjesmu, onda barem iskreno ono kad je čuješ, jer možeš sebi predoći da si slično mogu proživjeti ili sanjaš za nekoj idealnoj ljubavi. Neke stvari nisu iz života, neke stvari su bajke koje mi pričamo, pjevamo nekom svom idealnom svijetu, što bi bilo super i tako da te neke osjećaje prenijeti ako nisi autor je možda teže, jer si samo interpret, ali da se vratim na Jure je i kantautor, tako da očekujemo od njega jako puno. Puno više nego ovih drugih. Onda se mi vratimo malo nešto zasvirati. Pa može, evo. Ajde čujemo. Nešto su nam se uspavali, ha? Šta se razbudilo? Buđenje. Šta ćemo? Čovjek. A čovjek sa Bleda. Evo Zdena je tu, Dubravka je tu, svi su sad tu. Jastuci mirišu na noć, s radija čujem poznat glas. Dobro jutro svima kaže on, ali ne znam da li to vrijedi za nas, pitanja je sto. Ako još se volimo, čaj prolilan si vruć i bacaš na stol ključ, kažeš nećeš uć na ova vrata nikad više. A ja čovjek odgleda, mi glas, mi riječ, onda kad treba, a u sebi kažem stoj, puca kao staklo, život moj, život moj. S radija čujem poznat glas, dobro jutro svima kaže on, ali ne znam da li to vrijedi i za nas, pitanja je sto. Ako još se volimo, ajmo vesela, čaj prolilan si vruć i bacaš na stol ključ, kažeš nećeš uć na ova vrata nikad više. A ja čovjek odgleda, mi glas, mi riječ, onda kad treba, a u sebi kažem stoj, puca kao staklo, život moj. A ja, čelava beba, Miguel, ni sprej mi više ne treba, a u sebi kažem stoj, puca kao staklo, život moj, život moj. Ajmo Miha, ne pucajte na pijanistu. Čovjek odgleda, ni glas, ni riječ, ni sprej mi više ne treba, opet mi pobjeglo skoro. Okej, a u sebi kažu stoj, puca kao staklo, život moj, život moj.
nisam ni čekao drugi neki zvuk. Znamo se da čitaj. Dosta dobar ovaj remix. Da. Ovo mi se sviđa. Da. Jedna nagradna vožnja još. Kad te zavrti. Da, kad te zavrti na onom ludoparku, te zavrti, onda kažeš za nagradu dobiš i još jedan krug. Ma hvala ti, brate, a pusti me da povratim. Kako izvučeš taj fažolet visoki? Odakle, iz Ahilove pete ili? Ne, da. Ne znam. Bogom dano. Da. Tata Mirko opravio. Tata Mirko. I on je bio samo kanal. Uskoro izlazi svašta, zanima me jedan duo, spominje se jedna prekogranična suradnja. Da. Kako ti to znaš? Nemam pojma, načuo sam. Dobro, ali ne znaš ko je. A normalno znam. Zove se kao naša direktorica. Kako se zove? Marija. Ajo. Di. Čekamo pjesmu već 2 godine. Ajoj. U stvari, od kad je korone, malo prije smo počeli tražiti. Ajoj. Tako da kad se nađe pjesma, onda ćemo o tome. Ali dobro da, smo namirisali, jesmo? Da. Aha. Da, dobro ste namirisali. Mislim, nema šta govoriti puno o njoj, to vokal izvanredan, a sličan nam je nerv. No, možda sam ja isto neke romske porijekla, tamo Talijani, Romi, to sve slično. Znači, bit će i trubača, to... Neće biti. Ali samo ako su i šida, samo Jovano šitski. Jovanke, možda i to. Da, kad Celine Dion bude imala trubače, onda ćemo najskuplja. Kad smo već u samoj najavi rekli dugačka karijera, Porina, brojne nagrade, priznanja i to, možda što bi najviše istaknuo kao svoj najveći uspjeh? Djeca, nema dalje, to ti je to. Si ti roditelj. Da. I znaš šta je osjećaj? Sve znam. Jel ti mogu neko to objasniti prije nego što si postao? Ne, približno. Moraš to doživjeti. To je to. Taj osjećaj još niko nije dostigao. Prve modrice su mi najgore. To je onako dosta... Na tebi ili na djeci? Meni. Mislim da je djeci okej. Da, ali poslije kad narastu, kad je 10-11 godine, ne smiješ ti dići ruku, ne Bože, znaš, niti viknut i odmah ide plavi telefon. Ko nekad prije dobiš malo po ulici. Pa kod nas u Slavoniji je batina iz raja. Pusti to, i mi smo se modernizirali. Ali vaša djeca znaju šta je plavi telefon. Da. A daj nam reci, koji ti je najdraži duet? Snimio si i dosta. Mi volimo ovaj s Oliverom tvoj, Morski Vuk. Ok, stavimo na stranu Toše, to je van konkurencije. Jer smo baš bili friendovi i to rekao bi sad izraz, a ne smijem jer je ipak to javnost nekako koja sluša. Nakon toga naravno da je s Oliverom, ali teško je, mislim, bilo jako puno dueta. Odličan duet koji je možda malo nezapaženo prošlo je sa Dinom Merlinom. Pjesma Drama, to je recimo, i to sam na Koševu bio kao gost i pjevali smo i to je stvarno bilo, ima čak i spot sa tog nastupa, znači pjesma Drama sa ovim. Ideja je oko tog dueta sa Marijom, isto da možda Merlin napiše pjesmu, to je bila odlična kombinacija 3 entiteta, jedan je pisao, a druga 2 entiteta pjevaju. 13 albuma iza Tonija, jesmo dobro mi to izabrali? Ne znam. To je ukleti broj, mora biti 14. Nema ukleto kod mene ništa. Nije ništa ukleto. Ali nisam siguran da je 13, ja nemam pojma. Ne brojim ih više. Ima nekih albuma u početku koje od početka nisu bili ubrojani. Dobro, to su demo albumi, nećemo demo. Ne, baš službeno. Dakle, da može biti 13, može biti 14. Nevažno. Kažu da će uskoro nunati, je li istina? 16.8. kako Bog da. Da, postaću nono. Da. A moja žena će postati baka prije nego što će postati mama. Moram se potruditi opet i ja sada. Na kraju se takmiči sa svojim sinom. Ko će prvi biti tata? Ej, sad me predneko. Mislim da će biti grozni, razmazit će to dijete. Ko? Ne. Ja sam ti autoritet. Biće opet, hoćeš motor ili klavijaturu? Ne. Ali će mu svirat od malena. Ne, ja sam autoritet. Moja je zadnja u kući. Da, draga. Kako to ide, pravi muškarac. Šokac. Što se tiče glazbe, evo današnjice, uvijek su tu neki veći čimbenici, uvijek je tu mora se potruditi oko nekog većeg spota, ajmo reći neki veći marketing. Postoji li nešto planski tako što se tiče tebe? Generalno gledajući, najveći marketing, najbolja stvar ti je kad na terenu funkcioniraš i kad imaš padove, i ako nemaš hit u tom trenutku, tebe publika na terenu, to je najveća vrijednost koju ti imaš. Znači, nema tog PR-a, nema tog jumbo plakata, nema
nema te reklame ili PR agencije ili marketinškog stručnjaka koji ti to može napraviti bolje nego ti sam na terenu kad publika stekne povjerenje o tebi, kad ide sretna sa svojih koncerata. Pogotovo kad nakon toliko godina vežu te pjesme, njihove neke događaje, i to je jedna čvrsta veza. I ja više stvarno ne ovisim o novim hitovima i novim pjesmama, ali naravno da radimo na tome, evo je Marko isto i svi moji bliži suradnici razmišljamo skoro pa na svakodnevnoj bazi kako, šta ćemo, gdje ćemo, da ne zastranimo, da ne odemo previše od onog što smo dali ljudima, ali opet da malo osvježimo, da bude neki drugi, ovako malo drugačiji. Ništa trap pop. Teško je, znaš, nije to lako, ali svaki put imaš osjećaj kao da, što nije tako loše, kao da radiš iz početka, kao da ti je svaki album prvi, kao da ti je svaki album, neću reći prvi, drugi. Jer prvi album sam snimio samo da snimim nešto. Prvi ugovor sa Novkovićem, Tutićem i Dujmićem, to je bio trojni ugovor, to je bio moj prvi ugovor ikada. Ja ne smijem ga uopće pročitati, mislim, ne znam ni di je više, ali to su znači momenti gdje ti potpišeš bilo šta. Pjevaš bilo šta, samo da krene nešto, da ti se desi. Tako da, ne znam, eto, svaki put nova pjesma, nova priča, suradnici stari i nije lako. Uđeš u nekom momentu u neki čorsakak, odnosno autor koji počinje ponavljati samog sebe, reciklirati i onda moraš tražiti neki opet začkoljicu, nešto moraš smisliti. Ali, kažem, opušteno sam, sad sam opušten zato što ne ovisim više o budućim hitovima toliko. Sretni smo dok ide, a kad ne bude išlo opet će ići. To sigurno. Makar pred ova četiri osobe što si rekao da imaš tremu kad pjevaš. Tako, samo to smo sad mi ovdje. Da, dobro, malo nas je više. Pa dobro, recimo na vašem službenom Facebooku ih ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobro, koliko ima na tvom? Od tih 7, 4 je iz familije naše. Tako da, jako ste razvikana stranica. Čekaj, a ovi iz firme isto... Ne, možda bolje smo ostali na mom Faceu. Bolje. Ali nema veze, gotovo je sad. A sad kad smo kod Facea, sjajno komuniciraš na društvenim mrežama, to je ta autentičnost o kojoj si pričao, nema fejka. Publika to prepoznaje i drago je da može izravno doći evo do tebe na neki način. Neki dan mi je bila smiješna situacija kako sam, naravno 100 puta su mi ušli u taj privatni Facebook, pričamo sada privatno, pa novi profil, pa sad ljudi zadajem već svoje nadimke, čak nema više privatni u smislu tonici tinske nego nešto. I kako da ih sad ja uvjerim da sam stvarno ja tu, i neki dan, jučer, neka gospođa je rekla, ma nije to, to je fake, nema di bi on s nama pričao, dopisivao se i to. I onda sam ja nazvao na Messenger, video pozivao. Ipak je. Volim tu interakciju, a volim i tehnologije koje nas očekuje sada i sad će biti sve više tih naučno fantastičnih filmova. Koliko god je teško vrijeme, ali se ide s robotizacijom, ludilo, neće trebati više ni radne snage, to će sve roboti raditi. Ma ludilo, ja volim tehnologiju, ali ne želim da tehnologija iskorištava nas ljude, nego da mi i nju koristimo koliko je nama potrebno. Nažalost, i prosječni IQ stanovnika koji ima pametni telefon, postoje on gluplji. Znači mi smo previše išli za te tehnologije. Ali sam ljubitelj svih tih gadžeta, ja prvi. Obožavam te slušalice, ovo, sve što prvo izađe moram kupiti sve. Ali mislim da treba malo tu usporiti, što se toga tiče, komunicirat ću se uvijek, koliko ću moći i koliko će mi prsti izdržati, ali ne znam, mislim da je to ipak sve previše lažno, sve zajedno. Bez obzira što sam ja tu stvarno i nastojimo te live-ove neke raditi, ali nema to do ovoga kad se sretneš s nekim i kad... Gdje si šta ima? Pa da, i ti streaming koncerti, to mene glava bolila kad sam vidio da su ljudi... To je u lockdownu bilo, tako da? Morali su izmišljati, nažalost, to je tako vrijeme, ali to nije to, mislim. Kao ni ono kad nas odvajaju u publici na ne znam koliko metara i po 2, a nekad i 3 do pola noći jer poslije će doći i tako. Da, to mi je džumbus, opcija do 12. Bit ću tu. Pazi, jer korona zna točno koliko je sati. Pričali smo o duetima. Ovo ćemo sad, onoj maloj koja nas je lagala, ili... Da li je to mala Bina Sabina, pozdrav iz Buja. Evo, ja pozdravljam Buje. Ćao, Buje! Isto se super, bila sam i u Bujama. Evo. Da, ja ti isto obožavam. Evo, i tamo je bila. Da. Da nisi Istrijanka naša. Nisam, ali mogla bi postati. Da se nećete vas dvoje changeat. Da se vas dvoje nećete changeat. Ti ovdje u Slavoniju, ona u Istru. Šuti, tek sam nagovorio Punicu da ode u Istru živjeti. Moram malo krvnu sliku Hrvatsku, Istre. Sad će Punica kuhat tamo. No to ću ta krvna zrnca Hrvatska da se Istra malo pohrvati. Jer uvijek govore da su oni dobri sa prvim susjetima, Hrvatima. Dobro, to hoćemo malo ispraviti. Evo ga, za ispravak.
To ti ja kažem. Ajmo zasvirat malo pa da vidimo jel grlo još valjano, ha? Može? Može. Šta će? Šta ćemo? Kaže, to nije zakon ljudi na velikoj općini, nije neki uzvišeni kao mnogi što se strade. Makar šta. Možemo koje hoćete, no, sasvim sve jedno, samo da je moja. Ajde, može blago. Može. Tek sad vidim da te volim, kad su kiše počele, sve teži korak dalje, noge su mi umorne, ja sam jedro u oluji, oko mene valovi, i ko da ovo vrijeme smiri, kad kraj mene nisi ti. Blago onom ko te ima, ko te ljubi, dok ja lutam noćima. Blago onom ko te ljubi, neka bude bolji čovjek nego ja. Blago onom ko te ima, ko te ljubi, dok ja lutam noćima. Blago onom ko te ljubi, neka bude bolji čovjek nego ja. Što me čeka iza magle, sunce ili oblaci, to mi više nije važno, kad to nećeš biti ti. Blago onom ko te ima, ko te ljubi, dok ja lutam noćima. Blago onom ko te ljubi, neka bude bolji čovjek nego ja. Blago onom ko te ima, ko te ljubi, dok ja lutam noćima. Blago onom ko te ljubi, neka bude bolji čovjek nego ja. Sabina, pjevali smo kad žena zavoli, nemoj mi tu trubu, molim te sad. Tako da malo si zakasnila, ali ljubimo te, evo. Kako se pripremate za koncerte? Visinske pripreme, bench, treba biti u nekakvoj dobroj kondiciji. Kako to izgleda kod vas? 2 godine smo se pripremali sad za koncert. Da, 2 godine smo se pripremali, bili u kućnoj karanteni i sad smo više nego spremni. Znači sklekovi ko u zatvoru. Da. Dobro, ja sam imao vrt, kopali smo vrt, uspješno smo imali vrt. Je li rodila rajčica? Da, mi to kažemo paradajz. Htjela sam reći raštika. Ne. Onda sam završila na rajčici, rekao. A bila je pomadora, bila je svega, bila je luka, bila je čabulje, čak i lubenicu sam jednu uspio uzgojiti, ali izgledala kao krastavac. Slijedi turnira po Sloveniji, je li sve spremno? U stvari to je bio grah. Turneja po Sloveniji što se nas tiče je spremna. Samo ćemo vidjeti. Hoćete ući u državu uopće, ha? Ne, ja se nadam da hoćemo. Mislim, treba samo taj brzi antigenski, to dam. Pljuvačku to nije problem da. Ovo nemoj mi kopa po hipofiziji, da mi se naježim odavdje, da iz trtice mi dođe. Da, to ćemo, valjda, vidit ćemo. Ma šta ja znam? U stvari je dobro u svemu tome što je totalno sve neizvjesno. Prije se sve znalo, sve bila rutina. Znači, ajmo isfurati da i ta neizvjesnost je to nešto dobro. Možeš misliti da je dobro. To je grozno. Ne znate, ne možete planirati, ali eto, opet kažem, Božja volja. Tako će i biti. Da, kao ova lubenica, ha? Da. Da, dobro, Slovenija je malo veća. Imamo dosta datuma rezervirano, nisu ona vremena da smo mogli nešto unapred naplatiti i nije ni bitno toliko naplata koliko, naravno da je bitno da se pokrijemo i to, ali je bitno da krenemo, da počnemo se družiti s ljudima, a da ne bude nikakvih restrikcija. Da. I ovih, kako se kaže,
kad se radi segregacija, nema toga kod nas nema jednostavno. Kako je Clapton sad izjavio nedavno isto, da neće jednostavno nastupati gdje se pravi razlika, gdje se traži bilo kakve potvrde. Nadam se da ćemo uspjeti tako i u Sloveniji, ali ne znam, tamo malo smo tvrđi. Mislim da su oni tvrđi od nas. Tamo je već sa pušenjem bi bilo drugačije. Čekaj, zar nisu oni proglasili kraj pandemije? Ili je to Mađarska? Ja mislim da jesu i Slovenci i nadajmo se da će tako i ostati. Mislim da su progutali ključić, zaključali i progutali ključić. Misliš ko Zagorac u kleti i onda baci ključ kroz prozor i štrajka i kaže neće ništa osim vina, niti vode ni kruhu ne treba ništa. Znaš šta mi je bilo zgodno? Toni ovdje sad kod nas ima mladu ekipu suradnika. Znaš kako je briže? Jesi jeo, jesi spavao, jesi se smjestio i to. Vodiš brigu o svojoj djeci, o svom timu, kužite se, razumijete se. Najbolje se razumijemo kad kaže ti treba smještaj, kaže ne, vraćam se za Zagreb. Tu se najbolje razumijemo. Kaže super, to mi je super, ćeš moći sigurno da odlično, znači nemam brige nikakve. Ali kad su tu, onda moraju imati sve. Ako su spavaju, će imati dobar smještaj, odličan, di ja tu i oni, ja u šator, oni u šator. Ja kod punice, oni kod punice. Da. Bili smo tu u vašoj blizini u jednom poznatom vašem restoranu, San, neću ga reklamirati, ali zove se San. I oni rade najbolje meso, jer je njihova mesnica, sve znate, ne moram ništa govoriti. A desert, kako su nas iznenadili, to je strašno. Evo još osjećam tu nepce. Sutra nam San dostavu ovdje gratis ručak donosi na radi. I taj desert, ali pitanje ko će nama napraviti s ljubavlju kao... Oće, oni svima naprave s ljubavlju. Znaš zašto sam to pitala? Zato što imamo ovdje Konka prezime, jel da nadimak? Da, nadimak. Kornelija. Svi dečki danas koji budu tamo u centru grada nek stanu u prvi red, evo predlažem. Znači neće biti... Tako je samo zatajne to, a fantastično. Neće biti grudnjaci na pozornicu, nego muške gače. To sad on mene provocira. Imam 3 djece doma pa mi bacite da im... To sad... Ako možete umjesto gača bacati pelene nove friške, trebaju nam. Čekaj, koji broj? Evo, vlažne maramice apelira. Ako možete vlažne maramice baciti. Bombone, evo. Što smo htjeli, to smo užicali. Vidite kako žena izgleda, ima koliko 3 djece. Žena izgleda kao avion, a pjeva kao Slavuj. Dobro, ne bi bila tu da ne pjeva tako. Lako se ustonija. To ti je Toni omogućio, jel da? Marko i ona isto surađuju u nekom drugom bendu koji se zove Mani Tu i Miha. To je jedna uigrana ekipa, to je banda. To je znači banda, uigrana banda i sad je ta banda moj bend. Znači to je banda, bend, to ti je isto. Da, promijenimo samo slovo. Anagram. Valjda ćeš ih moći iskontrolirati u Vinkovcima, posobice još. Ja njih obožavam, to je moja obitelj. To je kod nas ista krv. On je najnoviji, ali je se brzo uklopio. Mozart svira on tu, pratimo ga budno. Ma to svira ovaj iPad za njega, ne svira on. Da. A znaš što sam razmišljala isto sad dok traje emisija? Razmišljala sam, bože, dokle smo došli, nemamo više ni papirnate note. Znači sve je... Da. Je istina, da. Znači Toni, tebe će robot uskoro da zamijeni. Biće tvoj voice, uzet će glasnice ili nešto. Dajte mi ga nađite. I ona ruka onako, jel? Dajte ga nađite da mu napravim trbušnjak da bude zgodniji od mene. Koliko još imamo vremena? I da ima kosu. Pa evo, ja bi se čak i možda i zahvalio gostima ako moraju ići. Ja bi se svakako zahvalio vama a ti možda. Ja bi svakako rekao doviđenja. Hvala vam lijepo svima. Ekipa, hvala vama. Evo moramo još samo napomenuti naše sponzore Autoville, Vinkovci, Shopping Capital. Rekao si San, Nova Optika, Hobby Centar i Prva autoškola i Valens. Evo, hvala vam na slušanju. Naravno, ostanite uz 90,2 MHz. Toliko od ove mikrofonije Tihana. Tebi završnu riječ dajem. Pa evo, ja sve pozivam još jednom u 21 sat u pješačku zonu. Vidim da su jako dobro zagrijani, da su jako dobro raspoloženi. To do ove rakije sigurno. Ti i ja ćemo biti tamo u prvom redu i bacat se konki pod noge. Da. Uglavnom mi idemo, mi smo u niskom startu, ljudi dođete, vrijeme nam je fantastično, neće biti grmljavine, neće biti nikakvog nevremena. Hvala cijeloj programsko-tehničkoj ekipi što je realizirala ovaj program, ljudima koje vidite, koje ne vidite, koji su i novine poslali u tisak danas. Evo, hvala svima i to je onako jedan lijepi timski rad.
Da čujemo, završna. Da dođete u pješačku zonu, da ispravim. Nije pješačka, nek bude plesačka zona. Ajmo plesačku, može. Može. Pozdrav, Bog. Mikrofonija. Hanging from an open door.